Iz Gornjeg Milanovca. Gornji Milanovac. Aha, odlično. Koji ste smer upisali? Elektrotehnička i računarsko inženjerstvo. Isto. Ista. Dobro, jeste to hteli? Da. Da. Je li bilo teško na prijemnom? Ne. Šta očekujete od ovog fakulteta? Pretpostavljam da ste se sve raspitali, da znate šta treba. Pa da. Čekamo najbolje. Iz Ivanjice. Iz Ivanjice. Pretpostavljam da je ovo tvoja želja bila da upišeš fakultet? Jeste. Koji smer? Informacijne tehnologije. Dobro, to je znači smer budućnosti, kako kažu. Nadam se. Planirate da nastavite dalje, da se bavite dakle, u sferi informacijenih tehnologija? Ako bude imalo mogućnosti svakako. Iz Kragujevca. Kragujevca, odlično. Kragujevac, centar univerziteta, ali ti si došao u Čačak. Koji si smer upisao? Informacijne tehnologije. Pretpostavljam da je to smer budućnosti, tako kažeš? Pa trebalo bi da bude. Sad će da vidimo. Jesi se raspitao za ovaj fakultet, šta su ti rekli? Pa ne ulazim toliko u priču još dok ne krenu predavanja, pa šta bude, bude. Imam prvu obavezu da se svim studentima koji su ove godine upisali Fakultet tehničkih nauka zahvalim na izboru. Znate i sami da smo tokom proleća uspešno sarađivali, tokom priprema za prijemni ispit, sproveli prijemni ispit i naravno evo dočekali praktično ovaj početak školske godine, nekad je to uvek bilo vezano za 1. oktobar, naravno ove godine smo krenuli malo ranije da bi sve obaveze do januarskog ispitnog roka u prvom semestru uradili na vreme. Dobrodošli na kraju i u grad Čačak. Grad Čačak nudi mnoštvo prednosti studiranja. Sam Fakultet tehničkih nauka sa svojih 90 profesora i asistenata i negdje oko 40 članova stručnih službi i tehničke službe će brinuti da u svakom trenutku budete ispraćeni maksimalno što se tiče vaših aktivnosti u nastavi, vašeg ostalog akademskog života i nadam se da ćemo uspešno sarađivati do, ajde da kažemo, svih mogućih diploma koje možete steći na ovom fakultetu. Još jedan put hvala vam i srećno. Student prodekan je veza između studentskog parlamenta i organa odlučivanja fakulteta. Konkretno mislim na dekana, prodekane i savjet fakulteta. Moje osnovno zaduženje je da predstavljam vaše interese, odnosno da aktivno učestvujem u rešavanju svih pitanja koje se odnose na studentski život, rad i standard. Koleginice i kolege studenti, pozdravljam vas ispred Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.